Tusonga na mbeti na minisa mubeani wake na kusoma budget ya trillion ina katono ile mbungeni nene John Mbadi nendi ni medhi wana mawoni kiwa dhukani oyo lwa budget ino na ni tuwa kumbanisya maoneni mo education. Nita wa Musembi Kitabi mwene kivila wa ikundi mwe ita wa Kitui Economic Freedom Front wa Kitui County na kwanisya na budget ile somiwe ithu ta NNC tuiwa bena ni kindu kia bata muno budget izu kusisya muno maundu ma wima wa moi katika nzito ya Kenya na kindu cha keli allocation ila sia youth wise kwithia nisi will make sense nondo katika Kenya kwenda mawe ya amwika maitu ne maende na kuthina na twema kumeke ya budget serious ya empower young people and even women twende na mathina maundu ma tax evasion nitumonga nitukwasya kana budget kwanza ndula ikupinga maundu ma tax evasion nitukunga moko nitukupinga kindu chu nundu pai maana wezi kwithia mundu asoba sia mbesa mbingi ine nde ba court wasobya mbesa mbingi ba court nikenda wezi kwithia nitweka line fair country kwa masito makwa nita Alfred Kilonzo itona budget ila yasoma muthono wo mundu na ndono kulia president budget izi ni binye mwene nthi na obvious twisi katika mipango ila twinayo twisi kana katika ministry ya education ministry ya health isimbwe sinthi kwa kila kibongo ulia president na advisors make makasisi olwa budget izi nundu yulu munopyo nundu ni kubinye yandu na andu bado imeothi kubinyekeka na molika mubuko munopyo kwa kila kibongo no kulia serikali patonekana masisi olwa budget ino nundu ni kubinye ya mwene nthi na ni kubinye yandu make na andu make na mena thina mwingi munopyo twina thina mwingi munopyo na mbeza sina thina lakini yue mbwe budget yulwe which means andu mende na kuumia katika mibuko yo mende na ulika mubiko ni munopyo kwa ngulia president patonekana tutethesie musisi budget izo mndu patona kwekwa ni Elijah Kituko mwikali wa Tala budget ya omunthi ni yasomwa nondu newe yasomwa niwe yasomwa yo yulu o tamwako olongi unabetie na twe na moyo ikatyo thini wa mwako budget ithe lakini twegwa yende no ngaya na mwananchi wa kawaida nwende no binewa we wasisia sindu siende no ngaya no mbesa ni siaiye na mabiashara ni maiye kila tukulia ni serikali yitu yende no sisia wethi twina binewa kila mebea yonde ila kuma koti tusie mwananchi wethi ni wasigwa na ro sisia mebea ni wa kisomo ithini twa nanye na yomwe watethekie ni kisomo chake bake ila kibaki wokie ni wekeiye kisomo cha mana na nona twasoma twabikia na komina na musumbe la watie Uhuru Muigai Kenyatta oko nake ko wethia andu masoma lakini thini wa tamu wa UDA ni tukona tubinye muno kisomo ko matusisi muno kisomo nundu kisomo njo musiewe kwata ciela kana watu akana skulu kakasome ndika naka mutethie anyeto ko musie yalike ngusune au myembesa ivekana wethia musie ino wabiniwa na maisha ne mangaiye budget ino rosisi budget ino isomo itwelete ko imbwa ithio onde rona kukwata na ngwata ni wemwe ukethia itegwa na kindu kikire na mbobe tukithia tukembigwa na gwigwano tukithia ukethia twina biniwa kana kuumigwa oyo no balogu muno ndo azizie kila musi ningona kila musi ukazitwe okila mundu no akazite o muzisi ithia inywa nene maitu ala to mundu ba inywa mugethe wa utongo iwe ni mutono rosisi amgaika ulwa nithia